Mantemu. Qua all day in court. Eja wache. Madam. Nada na so ani ayekoi. Unu ya kakra. Ja Rastafari. Oh, ensana minimum by or more. We see the when near ayekoya janum na nsa be kunwai. Mate. Urade beboa wo. Ewie bire yese ne emema ne de okura bodua ewo soro ahemem ne hebekuku. Obebie ponama why? Mate. Na Petru nso do wako gate no etoso miensa no. Mate. Me pacho me wo Bible, me wo Quran, me wo bodua, snap, ena me dofo, ebibifu kosia, nananom, omse enwewi ni heya, yeni adaje ekotwe koto amanso, de ehena ope, ketechie, enebene. Bible. Yo, asori ni nyina emunsu, sanade, no so aye talent, radebebo wa timu ya dan. Pacho dina koso. Me pacho na boachi, ibia be kama ate, peja kosoro. Radibe diwasema ma onu di oni bi. Bodi eye me kwadwobo ache. Eye me kwadwobo ache. Mikura me Bible. Mikura Bible. Emfa ho sese bi mitwa bie. Emfa ho mitwa bie. Asasema me be kan. Asema me be kan. No kura nko a. No kura nko a. Minitro. Nya me boa me. Boa me. Na na kwadwo wache na ado na wi abeto onu aba de na ohaw na aba nua. Me pa chawo. Na mo fumuso. Yo. Me pacho so boduem kakrama me why Ima Salami Jennifer Poku Riley's Cuisine of course September 22 nanama Monday nana ekweoko enso ewo ho kwabena usu me mei minni omo agro krajo agodi enso gina mu dendenden nana yere se watri mu dehima ane onu kende idi ono so piesie enso gina Rosemary Jane o say I love you mommy I love you more sweetheart munu abobie ni dia watupin afejan mo mfre no bla enti o mpacho na mo fumuso na me fumuso fumuso ketua ukwa ya adansa sokwa mpacho okay kasa na mo fumuso na mitwabe abena na mitwa betwania mpacha enti mo wasa na betwani ni se won fa ni nsa nomre siro betwani ni se won shami non shami nyonkwen nese me umpa mi renko fitome eni edi oni mani ejo me jato be kasa miura mpacha na mitwabe etwa eni akoko de enyo na na minu aba frame minu aba filo o frame se bleno menya oba bi di na man no so nu aba ne so ofum so obi minu aba wo kokobin of akofofo ase kokobin ho mpacha mo kasei nti o kan no na m ka kire ne se mate na izire bi ne saka be abena am dem ne saka no chisa beniu okay na ma ba be hwe ba akro mo nti ewuma be no ko fom no ena me ja ma madam fu bi se o mo am na me kwa akọ minua no so o se memla me hwade ti me ko ye no na oba no ema minua ba no ho nti oba ye no me minua ba no ne ko frɛ no se waba se maba nti omna me hwe arrangement nti uma na ma free fum so aba be hwe no uma na ma free fum so na me de aduane abre wo mu na wo be hwe ne hwe se de ehwem mpra twehwe mu ana sata na wo sata ne ntwempra be pa cha da bi enso na wo twa odi aduane bre no mba cha an mo nti eyade nti me ye no me de aduane ba no de toso mpre na me de aduane ba no ana me nua ba na ko ma me ho le ge ne ma me ho ma ti ekwa kura kunwa kura no no mpese obema bi kura tana so yigina wo kura chei ifi akomu awade a watwa bode ne ne mede ko no yigina wo kura chei ti antia e wo fie hobi ti antia ne ka se na enu mele wo ma o ma kunwa tana so na yebusa anse na frishia we se sa abne no wo so ko nsu so se no wo dem wo nti antia e ka asem bi se na on na shiada
media na minim se no bumbe nti be ye no media me ma anka no busa sa de abaiwa no ya le wode ekua no wode ekua ye no sa ble no na hwe anu wonyum no wonyum ti na no obi ka basia man you to aso nti media ma anka sa ahom na mnem ka sa menua filumi enko na me sa kufun so ti o me ko no ana oba no kujam kwa na mi iska ma no media me ma hu ni say oba wonyum me hu de ma hu so bi a kire se wonyum how your ba wo so ayo nti emu ho no ana me ma menua filo me san ni iska so onko me ma me ho e wo twere so enko yi achim da twere so ayele side twere so bi so ho okay wonko yiska ay phone mo phone da ho etu wonko fa wonfa na wonfa mlege no wonya boba mo ne bibia ngu no so sema na sata na ne nada mpa choda bi esu twed bode ne ne mekoma no ukokora e mo wakonwa yensan ko fa phone yiska wo so ma no me pa chewo se nam ay aben ne ngu yesa utimi nya ho ma obi sa wo so se ni pa I say agina siwasiwa ti wo hwe no wo ma me ewu ahu ma me wo na wo ma me na ne ho to no ya na ma me sika me ma no abrampa sane bet mami to wure yo se bet bai ya na sane bet mami ka say papa nti sa wa hu oba wo ne nada efi a wo kom kra ya mo akonya wo twabe ode wo tumenkan wo de banche ko yensan ko kukurufu nko isu mo ba mo ni fema no kwajo wo bema mu ate ka wadwen ne kura na nya dwen bone wo kura dwen pa enso mi ye hu story ya wieye enso be hu akatia to aso nti be ka se menua ba no enko yi fun no no onye ayi na ngu no so no se ya me fere na me nsa be ka no eno kwae ma no nti emu ho no frame se oba ne frame so wo oba oba be hebe bia me metie okay me kra mdi ka frame se o me hebe bia metie na esa me kra me ble okore o se o ma me enu meleje phone no e de boy yam no waje phone no e de boy yam phone yam phone no e se no kra nti bi da man kasa me frɛ me nua ba no busa no sɛ me frɛ frishia me nsanka no eno wo se o ba ho isi ase o maame enako so o ma ne ma eno me nua ba no busa nsa na phone no we eno wo se o maame de boa yam no nti emu hande me man pa ba man fi no wanya akire die nso da bi sila na satana na oba nada samle de na mene na homeso wai homeso no wasem no e che dobro ba Come bio doctor ban e free wajaba so body nyina se no mpem ya de no I Simba African Business Excellence Awards mpem e di amano wachi ukoto dwa ha ho no santi asensene nyina obehwe stroke gonorrhea ene ho nkeka ho nyina da otu ase ekukase atu a entimi ngu no ba be dum ekuro no amwanya fa ho di jamfo ba na o se yade nyina be dwane mepacho 0244988004 prophetess nyameche basoa wa bitutu na no kwasi ada nyameche di 6 years niema wo ye no ehu sabre eden papa say ya die bi da wo so obi abodua wo se chinkine twan won sane obema bi di waku anajo obema bi di waku anajo ana sumu a nyameche nyame be fa ne so ama direction ama say tumi ni ngina adwane afiri wachi adwuma mu sem abrochefo mo nkrata sem nyameche awrade ama ne tumi papa wo se wanya CCS na akola mo bon se we nyame de wo frewa 3 days nyameche ani die o fiti Friday no ade a osi nyame se wonia ne se bosses ane e de fanta gun show mama nanom sa 3 days
enra enumre ne nyame chedidi ye so ko hakure ya wai se hokaja na mudi nyame pese wode ne yenti tie ja no aso kama bo moden se wo be free 0535 897 699 0535 897 699 oboy by medical research center so adumani me pacho you be a fifre tiu bebre wabeti yi onasata na usano na tai wani tipayam wani fe tu atofom adwuma kakra no wa breastro enso jije wa womu how diabetes ni na ye fa nkodan obo preke se powder bibia wudi bia ebebo oba pinfo asu mojaria eye preke 0249761508 0550191514 ye wadwa to admenu enis of mami kenken ni dia nhwe bebia ejina mu ewo Sarakoba UNICEF fashion wode ma pa be gudwam ugusuada eye Easter promotion no 10% discount obani be mata de boa space ya wode be show and jewelries ni na yetuni bi ye no Sompa FM ni dia nhwe 0244 797215 Gentleman Dental Clinic. Yeah, judgment you say. Correo say. Enye. Imu abotokru. Emu bon. Ube se usi. Udodo mu. Ube she blesses. Usini. Ube polish. Ebubu. Ube yene die. Judgment. Failing. Ube she gold. Ube she silver. Nini na ebe she halitosis. Pampan ewo wanu. Onuma yisham. Ya wuku. Kumasi Abripo Junction. Total Filling Station echi. Techima magazine off. Techima Market Road. Enen crying sunungwa Atomic Down. Kufuridia. Yani Central Police Station die nmshe. Takra de pipe ano traffic light at Disco Junction. 0551 139 we a time in papa TIM numbi wanu wato malaria how fufusi wenim untumi ni benguni mutu eye time yehu me paucho time HH eno na esi utu hu agumampele bropete driba nyina obehwe eye free hama 0244417669 Tabita Kumi eye sofolai alame kuyada we free screening me koho diabetes ni prostate nyina Tabita ebehwe aye ho adwuma so kama so e dia ma yo sofolai alignment and crime Madina Firestone Food Bridge wa takwa disumayo 0202347647 Express Group me kwa buche ne ye me wi kwa gentity ye scholarship visa ticketing holiday Canada US Australia New Zealand and Germany yakoye IELTS at any to fail 0249000448 Express Group Telecel a change ni emem e ma obi nada yene aye Vodafone ahomani mu da ho na ya dane ye ho me yisika ya dane ye ho adane papa kama ye koye nim Telecel sade enchin adanchin e ba ya na eyusu no na ya aboba enchin tudi gu ade mu a e chance anane ti se unyo ba nyansafo na wo ka hwe na ntirim na se me isagum a e bedru se benane no na nkwan na se e ho ne konya idoated salt di aye muhu no and odi gu ma wo ka fra ya na fra preku tell se ni Vodafone sana ye first na ya danchin na che and die ya change no it ya fast opechip ni bi kwan ya wo fa so atonkra edi sika ko network fofo so simple sika Vodafone cash so a where you how na free ho tell it say there o se connect network bi energy what on salon bi ka ho e new swami farm yard ya be municipal assembly bibia wo mu kama e bo ne da fom 0243585878 and 0596031586 Kangen ensu papa Kangen wo so de anu nsupa e be ma oni pedua no mo jade afrisane yi akoma ne bebo kama na oni pedua na ni be ye fe wo yo bi a wo heart burns akoma obo hyehyw udi galia udi ntel doko a na obo hwewa eye Kangen Frenajo orders 0241449191 me pacho eja boache ena wo se wo phone no wase no de eboa yam no me pacha to aso ho mame enti ode bo so na o yam no me de me fly me sister no me fly me sister na o me sister no se o maami ase phone enti no
o no a ewo bi o de be ma no na wa kire mba bia meme wo nti o mu sa na ade akye na o frɛ me so wo ba anam si yo mate nti be kwa beso no ana me master frɛ me sɛ ai menya hoho e o machi na yese wo yire na aba me ne master mpona ba ben so be frɛ me ana bibia ni a me de ne ko ba bia me da no e wa ben so baby fum so ufie me fie mo nti gan be di me ho la atwemiensa na kobo so me saa time ansa na obedi na atwemiensa no na woni na nante amwagigi wa me mema ni sika toto nuane no ne ne ma de ama ne bebe se bi abusum minu busum nan ansa na oba ho edi sei be na otwe nti oba ndi obedi 3 weeks oba de obedi 3 weeks nti mo ye se de oba ne be ma bi aye oforo na kama ba cha emo to aso e nti mu ho no edi na atwemienu no na eja sei one hwan eja sei o kokoben unsem so adansefo mu se o kokoben eflem se eno kro fresi me master no so o master ni twabe no se sisi no oba na oba ho no se na aba o nam se de na asi no se akura no ne ho adan no de bae ti o kan saaro ese obi penfo me gina so chei ansa na me man mumu ai so de anya hwe mehwe no na wo wia ma wa no kwadwobu achi yadom tiri nwifu ye wobi ba no one na anyem no wo bedi agusu ama na wo ahwe no mo na de be mo award kure mu ka sei nti me ka se mehwe no ene ma me ka kire ja se si wonim no wo munim na woni penfo adapen pa cho da bi na woni na eda no wa hu se mu ohye ese ya penfo de ya na ejagina mu wa hu se mu ohye na na mu e cool sasa na de na mu nya hye na e cool mo to aso e nti emu ho no eja se ne frɛ me no a me ka kire nsi mo obi ante se akora na nyem no aba me ho no ana o se wono kra de o mo so nti no wo wi na se mehwe na mewa na ma wa no ayo ana m see you nti me master kra ka se oh ende se nya hwe na me de phone no ko ma master ti ka sa wiye no ya ka sa wiye no ebedebi ni pano kasa me ne aja se ka sa wiye no ana me ko na m se Felicia so wa hu de o maka ade a kire me de sa wonyam na abae ono so titum sampo onyam ono kura de wa anya ntum se menua ba no na frame se me ma ne mla ne yeso wonyam na se filo oh de asia kosie no ya freda dada asevu bibia wi ntino de bibia ni a wo na ye wadamfo na wo de ne maame ntino bitimi hu wani mase nti sa na tie de a wo wi a ne ma wa ne preko ti mu ho na ne wo fum so no ne ba ketwa ba ko yale ama wo ko da doctor obey ya un shiani nurse wo ma no wo ma nan ti de hyemu no kan ho enum de inu we na yin kan ho na wa wo myensa ti ka de do oba wi kan ho nan nti nyamia nim ni na de na asa wo kasa na wo shekie ye de ade a tension ana ensan wo brusa na awura woni padua nim gya wate bo ache na shekie material ne so mate yankoi nti me de akran kwato doctor no na wo mo je ne to ho to mo je ne to ho no na sen wo boka ne san kra no mo papa wa no mo wen me pa che o no wa bedi mo ho fum so won na akran papa akran me nim ne number ana ga no so ba no so wo ba no fun na no de bansa na nya nti chepo no na me hunu na me de ahe obi fun mo afre o maame no yo nti nurse fo no ene frɛ se no mo nim ahafo no bi number kokome fo no bi number e bo maame na mane se ne nana ne yale ti ade achi ye na no Mary ma ade achi ye na
ana ofa ka ba na oba be fa one akora na ba fi ti metwa ba ni wie no ana me se da bi abra oba ne baba yale atom so wo ha de ai nyame abo ama no osiesi ama no ho aton de o se mekọ na mkọhwe no si an ho sitie enti me ya isam di free from so amekwa mde aduan ko e no wo ko san de aduan ko e mba chan e de aduan bo de na menkena ai banchi wan fa banka ho dabi wo mana na kan akwasi ekwa ko buachi madam wo ma me da so te ase ma me ho pa Debbie wo dro ne de anu ode ne dodo eno ode na de besi mi no mi no so to aso e enti me ko me ba kokko ben no ma anko bi ma anko fum su bi yo ena me ka me ne enu mel mu na trai ti enu mel ja ne da no e de ma me ne akura no ena ne da na no so da wase de ne da ma mo ba chai ne se no waje awade na tum ka sei nti me de ma anka hwe ena me kakran na me kwa totu ena ya nya kakran na me de hai da totu nso ne de bibi nkuru bi won ba ya na ba shim ko pebi ena m ko pebi yo nti me ha da ni wie no ena m ka se society dia me de ma me da ye de ma no ena m de na de ma no ena m ka chiro ba nse ade ama ha da de mitimi ntena mo fi o sa ma nyi ti society dia mo ne ma ofum so me kwa ko fa ba ti me ko sa ne ma no ba ye no obeda me ho ayi a 2 days ya no akoda o ma me ho be na otwe efiri okun na me da me tam na funi pie samle no awo ba chan but ne ma me no ya we se eba na wo nyam ne nya wo dia pa chan e na wo suji tum sen unim sen nya wo dia pa chan wo ne betra wo wi a na wo wawale no pa chan yo nti sa tam de no wawo pa chan ayo mo nti emu ho no ana be de koda o ma me se be sira no makofam ne ma ban ti no efie ho efie a etimo no eduru ayibia wo mo hyehyɛ apra e wo fie ho ma ka kire wo ba ya ka wo mfi na da bia bom so na msi yo me de mpa wo ma chew e de ya mem na apra ti ende ene wo mo de no ne efie fo asem ana mko fle wo ma me na mbo na mane se o me papa ni na wo fie na chew na Felicia di o matem apra ho ndia ma ka hwe ana mja ho na me dem kwafu ti me baaye no na chese de o makasi no o makan na we na benene wo ho a no o beda no wo ko ma me ho a no ma me abusa nse na ukunu di wo sai hey bla papa mami ene jo be so mahwe ene bra wai awoyere na beda ho no kwa na enu meri abusa ne se ukunu di wo sai udi ni sai mpacha no no so aka mpacha ada awoyere na watoche ana na dwene nye watoche wache awoyere watoche lemini na ya onso oba ya o mane sei uranso no mane sei ahodo se na ya ode mano ada wetimi akokese pa no ya sei no pe utimi kotu wo mano tuwi wine eno no ohun baba akono a ohume na wodi agine mu a amana aye ana wo mane home na ahomache no waye ne jekopra se na ya wo ye no yeshia enmela ahomache ne yeshia ba kwa kan na ohye oba no a oyoba sebe ni tumuodu on modu wo no fo na body part no pa na ya o pese bia umia ne no fo no te se fa america aben anase ne to no umia de hena ya o pe boache me bra me yo cross examination ya 2 minutes ugina mechi oka egumasum se me musa ona adwuma wo ho
ya wo ye ne sei miura ne he na wo pe Pacho ya mso nufu usonufu no na sitas nso o ma me de o ba me ha ye wona hoduo bebre na no kura de o ma be kire ya sode de na afrukutu ho Roma sister oba kese sa no woda ho no fimu a ene tekesie sepenie ena obuka soma wo a eno no ye friend doggy ena ubetimi nso mudarea eno wotale ban eno de wanhwe yi a ye friend no abafan gina yi ubetimi kuranya suroku eno so yo dwasem ene ye Ghana flag airport ena Liberia akomok so abeka ho emudie wo he ena wo de ma no boache yiadom tiri mi wura mitie o mi wura Pacho na mebi ningina utumi yebi Pacho abitwafo so de yese matopem wo hye eye no kore ana wo de eburo ni nti ya na wo so se akokwa ya segu akano ana iduru ho de ugina mche iduru am gina mche mo oda yo ti ukwa na ne maami abusaw no no so sebe no aka me pa cha oboachi mame edi na si be ma fefe breki Pacho de si nanse sisi no oba na wo wi na me ma hwe na abepem sa pempem le su gu meneni nya ntokwan kakra ewo aduane yem okay nti o ha am ko ba ma me na mane a ma me se me ban ni maduane ye nti wono ana be aduane ono ama me no ye no mere nsoso okay yente ni di ntimi de mienya abotrema no yo nti me de o kan wi no man kan hwe mia na mtimi ya aduane no ye na ya di no kore ya ni na di nti no me de me na me kan ho hwe enya ntokwa no mu ho no ana ma me ne society dia me ma di na tem nti no wa je ne ba every nsem yo waje no nso no me nko a minim se waje wade a se me na ho nsa emmoka bi dabi nti no me sole a na me ko madwuma me sole a na me ko madwuma ti emu ho no ana me tete se me master me ne ye adwuma wo fun ayesu no ha ye waso ko pie kura wo kwa wo ba no ana obi kura sa aka kira ne se ai se ai enoko abana wa wo no ne ai frishi awo no se nya ne ba ana wase a na ha na bo amane waso o papaka o maami aka ninna sa no ne papa ne hwan o se o frishi aro ono oba ba ma be na nyim no sa be ma no mpodie wo menu afelo nche ho na meka mnim ne din anamboa to no so okuro nim ono so okuro ti no nim so ne nanyem no ye omo so ye hwe ha na won ne tenan me boa boachi se wo de ba ne sei pe pa cho me ha am de ba nse se nie se ma me ne se waje ne ba eno de enkan ham no se akura no o de akura ne komo papa enam se o de akura komo papa de aka ma bo no ho no o muntua wa de muntua ma de ma me ti because o ka kire o se wonyem emra o akola nso wa hwe no ma hwe no na o hwe ka ne be sei mpachu ka frisem na tena ma bonna no e wo ye funu ne ho e wo ye funu na 150 million yo mo fra ma me no enu mere maye ne na boachi edi ti ne beba se ya ka no kora kire o se wo ba nyinsen o se me pe me ne be tra de be oba bi ampe wo kro num home swe na home kokko no so yanya girl na nkasa yanya girl friends say fili yo music hello mami Frisia hello Frisia kurado na esu no mami Frisia hello Frisia
Mami Felicia. Abram Pamushana mum friend of mine, you need me bebrisa. I will be general, dear Bijan. Mr. Champo Bremo Brown. So, mammy, Midasi. Na asem we ya da pun so de hwe abrantie ya ena Ghana pa be ma se pa de na no ho ya me nwanwa kura kakra ena wo hwe fitiase ne nsem na wo bru so ni nyina no obi a ya wo nua ba pa na wo arrange marriage in the first place ya arrange marriage ya na ntan weke ena nchen wo ko wura efiem ya mo akonwa ntra so that means na wo mo en welcome yin ya wo fie etwa body de wo ma to so de ba wo de aduane ni ya ni sika nyina akọ abrana wo ni wo ba ni nya hwe na ne kumi kra ni se awade ya akọ ekwa so wo anya daje misa anya oba ne ho ade bibie no na ekyekire wo ba no ede no emma wo se wo yire no ena nchen enti ne nka hu ye ne de ese ka to bo asikakra na ye me wonwa se Ghana ni be mapa brandet so na wo ba anyem wane ka cho se oba anyem a na namu enyechi ese ne esuro bia ne body and better no so de wo pa wo bia wanyem bia so mami se ne wo woni mu no no wose we de ne mu yiku no openta so mami no openta ne mu adwuku ya ka cha wo se wo ba yinyem Ghana ni be abrante bia ni wo papa ye wo se pa de so pa o se wo ba anyem pa wo se me hwe no nam wo wo ma ware no se me mami ne hu se wuti mo mre kaka omanyade efo fi se wo fidi wo mo abesika wo de ba wo de adwane ma wo makra wo de atoko ho twata yese bio e de akọ wanyina wo mo ni anso enu ntine na media wo kase yena me hu se ye ne na ebewie ebi se obi ba de wo twu mutan na wo so se ye frumo obenyini bia no obekọ ne papa ho no na sika no ya wo je ne de me de enya me nwanwa ne mom ne me kan se ababa no so se be se bio wo dwene obi ya wo miensa we kan won na wo ni kunu wo de wo na wo kro na che se ma me no ne ba no no de ne ye de se be me se me kan wo ba no na se be obi aware no wo huhum mu na ye yusu no de tia emema abrante no so ni nyin se no wo ho no mo ene nto no so wan kan bibia ada ne apam na no ni apam na no ene wan kan bibia na o hwe wo na kwa otiri ye se afa wo mabia pie wotiri mu obi a woni nyem no ewo kro no ya akọ so ni mu owura wade wo ye die in fact yanya Frisia yensan kwa homa ne sonhwe hello Frisia hello mami Frisia ma he ya mama na ho ti se baba ami abu wuni ma branche bi e friend Kwadwo Buache fonse kokoben pacha woni ne tena apen hello Frisia hello me pacha woni ne twempena pen o busam se me no pele tino me pacha odi ogina kire na wo busu asam no tie me de wie wo a wayi na no why me pacha o yo woni wo pele mo tena asese mpena twen pacha emra wo ko mpena twen ni mo no na wonyem pacha na no wo ma ne ya wa esenyin wo ho pacha mu fie mama mle ne no ana so oba bi ni be ma nyem no san ne be ma foforo kotra no ne dagu so no mama mle pacha da bi me na me nyem dada na bi ni se ko ma o pele adenti na wo yesa sili ada na wo yesa na me ni se nyem yo Frisia me pesa wo chena me hia wo aha na me ne woni opele tena se ne yehwe asem no kable wo beba nyesa aju ayida fiada bebre okoto nkrata wo beba wo maami enomeli a wogina chire ba ka vocalisie enomeli mesra wo chena wo ne oba no momla wai Frisia na ne wo tie me ana wo tie wo maami de no enya ma me ye na me si o me se ochina me pesa me ni uhia woni opele se be ya fa wo maami kan so maami so nkan wa de woni opele momla wo chena ne ehu asem ne kabre na sumdwe mra wai mate kan ben wo chena me hwe wanim
Etina eba. Frisia ochina mi hia wa no paten why Yo man. o kwa metua o lol fe ni bia ma why Frisia Mame. me si metua o lol fe no ba ochina o kwa me do lol fe ni be ma me pesa sumdwe ba ntia why Mate man. ya hu ani mo ochina ukua efiada ye de koto nkrata bebre mu eti e be hwe manim why Yo. ope etwatietia etu ochina mesen hia mo no oni frisia wo ba wo dansini afaka ho na bra why na ye ntena se enya nto a enya ntua sebi mani susum na so okwasia na agi udwai cause oman fancy omo ka kira so ba na nyam na o still apemfo twe ubedi ene wakodi awie na omo hunu se omo yusu to omo agi omo ba ne kwa so a eka bi wo mu a ese ene omo transe ne hu kwampa e de be fa so nipa de entwe ne ho amanso bi nim de obehwe obi nso da bi na wankasa woni ba obi na woni yire sese e woda hokwa yo ye wi amepe bi ama why said you obo homodi twa wo manyina ato aduane so komo wo ba no wa wade be efe ate Bachi. yo ti meja wo kwan With that. yo tempo tena abejafo ntu mazami se champo odi asi me kan say abrante wo adwempa enti won to no bo ase wo yankopon ebe mani bi wo ma ne ho dwon na waware ena wo ma obi nso enkopo oba ema no ono ankasa nante nkoso oba pe no hu se oba no sebi o wo ye papa ne ho da ho because abrante ababa we say no tie ma me asem awade so ko na tie ma me asem bebrebe awade na nyeyie edase anti Paulina brem so mama me da se kakra me kan nyina ne se nipa nyina nhwe ye ho yie e wo sebi ye nua sebi ye bu ne kwase ho sebi ne I can say Felicia maami eno Mary na sem na me be kan maami a wo ye oba tan ye ebra wo wiase nyina ne akukuhwi ase bebrebe nyina ye maami num bi nom eno ma bi am gigigu ho ana aboni bi a omo so ye so e ma ye ama ye ni ana ho ene nam so ma ene ye ebre wa asase so oba tan ya wonim se wo ba nyem sabi wuhu abrante akwadwo ache nam ensa wanom a sabi o wuhu ni se sabi won kan nipa hunti wo ba fie kwa na ama na konwa ntana so e ba ne sign na afedi e wi ase no watu dan mu e de ama wona obai so wona ne ntana se wakofa nyinsa e de aba sabi o kwadwo ache ani na ho a obagi nyinsa no wahwe no amamu nti na watu dan mu de dan na e den ama no ene won se waye wadwe se mbebu ne kwase a etimo manate ase se nyinsa ne de ne wo ho dada sabio kroimu ha ya idie minim se ya kra asante memu ha sabio ba anyim wa ye fa nkoma be ma foforo se won ne nya de entena eti e kwase ebu no ma de maburu nti se de ye judge ato ne nsafrem nyame ya de mo kena momra na ye entena se na ye nsiesie na kwadwo bo ache de meka che se sabe ensa emfa nipa nkọ ba bia na brantie te sew fa e bi kura wa nkọ school ana wa nsu adwuma se ensa na aso ubetwa enya won na wutwa be enti ma adwuma na wo ye na ma wani nkọ ho sababi a wadure se me sister na say oba bi wo ho no so de ne be ma me na wutwa bode wutu banche wu kan se wutwa wo ma e di kofie wa bra sabio yemfa wuo ne ani die bi anya dan emfa ma wo ma de wo ye ne hu hia na fiti ne ko ensa ne jai ensa no na ma na wa bra bo be wie ba bi awie no kira se ensa ne fa bibi anya dan emma enti fiti ne e de ko so wanu bi na ma ni nyina mfiri mo ya ni na ko so na ko ye wadwuma so fa me de America na d4 judge ye dinsa enim se o chena ombe ba anti we dey Saturday nyame adura Friday de na ko to ginem na judge wo ka se me de pa se eyo mama mra na se me nwanwa oba pemfo obi e wanyem wunim maame wunim o se ko ni ne ko ko foforo hade ka maame ne beba bia ka message ka be so pa de eno mere beba no no so abechirim ti o mu abechirim because ebia na onim se ne ba nanyam ade de se ka ye wuwie kura ansan na wodi na ma no so de meche na ko no so afa ho na ko de ye na ko hiri ka na onyin se wo mu a ogugutu de ekum sunsun judge ye mfa we ntufo kakra bi na ye hwe sabe chance bia woni mu aso okre enti ye de ne bre no ono oba no onchen be me ye na be me so enche ba no omususu emu na mu ya na sisi bi ya se wo eto da ye nhye ne so se oba
woni bema bi atwem pena wo kodo bema no se okọ bema wo from a bema fa wuti enkonko wura mu yie hwe yie pa wo wutie mi no oba woni bema twem pena kodo no a woni na wo se wo jana na wo kokohia na susu 40 wura mu ansa me catch brain wo da ho no na wo de sa bema na chate ada wuni ho no bema ne bawe no na wo osunim se wo dia eti sufa oti wurem na yakopa ma yenyina be wurem ti no yemfa we nsuan ne kakra na mo sufa wura ne membim anya sa bedum be bi no wa hwe ne ka be bow ana be se ho akonfo me nua be ma meserew ya shara to ahwe kase ne gine mu ho ofe pa ho ofe osu bitime de hene wutuma ye MP ana ye ministers wutime de bi jansanom sheme bosse ubi Johnson metwem se wonu se bio na onum bio e nka menum bio wate asofu ba wi a me nua ba ma papa bi ba bi a obi a me chia okwan sokoso ti ya ja okwan boache be hwe mani mo china wai woni nya menko yo yanko computer so ejedi imra faith for transit prophetess Elizabeth Faith ewe bre nya me amani tumi honhom ne honam case number 2 no me transit na fe yanko yanim First clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene be san yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert wo madu ho ya pao na nemre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic na wo ko me de heba de mi nko biemu ya kwa bre be kwa wo hu hwe ejadu nya abotre na tabita de omo da soronku nti message ya de obetimi ahwe me mema sem so kofamu me dwonso so a me ti yaw na se ne machika sai tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi so me so kra se wan hwa stroke den hu bagim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die ni muhwe e wo sofolai ene patase kwantempo no so enkran so owo Medina Firestone footbridge wa afei owo takwa ene takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni tabita ya pomodinie. Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Minina Yelisisi Yehu Esibejam Emiyeni Munyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space ahodo ni nyina Bishop jewelries yenim ni fretiti wedi somade hu jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia upia dia one set wo and ye one baako Bishop 75 jewelries what say wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma oba ni pem wa hu sisirie mu di the other be so waso the other be two kom the other be two nsa the other be two nine eye jewelries die eye Bishop Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejua
Suara kopem memenda. Anopa no nsia. Kopem anwumre no nsia. Abishop wabi. Mo a mo pa ne dodo mo atu. Ene baako nyina. Say your jewelries dear. Eye Abishop 75 Enterprise. Freyen 0598585219 na 0554304135. Abishop 75 Jewelry. Abishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abishop ye wonyame. Why you caring? Asking. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Hey, on no quano, Jama wa bread. Of course, send your men, send him in them with Shemeno, and why you treaty means to me, sorry. Who name one? I know me feed don't buy and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, and to Numbian San Wakoda, me who yana sawada, Sawano 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu Mofusaneno, H. Natural garlic papebi, any idea. Aha, now no, Madame Fukofimpo catch them say, you work natural hair for the Drobi or Modiaba, your friend of 3P garlic mixture. Now, Monfo 2 or more 2 Guson, and Nasan Gatua 3P garlic mixture. Who could to Jenny Waposo, sorry, who complaining? So one 3P, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and some Kodawonian and feed to me. FDA, AG, a Jedian Kratsui, 3P garlic mixture. When you do a memo from a city car shops, any herbal shops, Fred Piwak, 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. What shall I render? Indeed, what shall I render? Sawo pentade papa eye classy ebe fatal na ne bo no da famo a ene na nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma na mema ntade de de kwa yie party office wear hodo say suit na wo pe ladies wear e ma bags hodo watches jewelries ama wo perengana e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pidie ene na watu adi na wo hwe se kura de wo de abebomu aye 1 month promotion enti wo to ade ba ko a wote 10% edi free so de ma we ya kwanya abode amatufuo ene mo amopa ne nkonkro ato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne homopo de biara da hwehwele chi akwan awo soame wana Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215 Sarakoba boutique enter the papa perfume. High sense air condition promo na sabo. Juju, afi we die, go rani wase. Awo wo dem, office, ana baby bia obe here condition bia. Say die, high sense won komo ko an obi adi o. Enu an obi a present ni say, ye the gold plated things and aye high quality copper pipe. Gas le wo mu no. Eye eco friendly. Na ye adwuma so a, e de di won tenenka. Filters baako and 9 ship. Eno no, e so ne won from aso. Say die be ya mo woni mfuturo bia me awadwene. 58 ekofim 13th April. 6 days. I says that air conditions one mouse who a first come, first serve. 58 ekofim 13th April. Branaba chair horsepower open. Na yema 5 years manufacturer defect warranty. Bibini afrayin 0302-550000. High sense. Everyday prices for everyday people. Hey, what fish? Someone you would know. And many who say I can't want some who can't papa kisi ya no baha. Na nasa tataya or kasano didn't sakatana no. But we didn't say papa. Matija mo kanina Spanish garlic mixture and then a capsule sadaroma and I'm a pomodresa. Wow, why you nice and kasa Spanish garlic mixture and then a capsule. Hey, and your mama ye come up. A woman boy dear for Sunny would be Pedriano. Now a boss is a sabro. I want to chew hypertension. A tick or a store. To be a charge of 10 temper. Gas yam a macra a mania muma future crumina. A watch who broke a water avian. A friend and Hoyan Enti as no Spanish jinko capsules hana. Spanish jinko and with the Yanura. Watch free jinko biloba and soya oil moon. And my wife you must daho. Martin says I anti-aging and a more good retentive memory. Now you're only him. Antec Herbal Center for and you're pharmacies can make herbal shops and run some of 0266 114111. A painful about more money for them because that would infuse me and come home. FDA
agye edwadie nkratoe yi atom media negisam and free union group of companies ede brew wasodaye se wo pese onya asase bi e da ba bi e ye kama ebra manso sembia eni hu na wo de ye wajapade papa bi anase ebia wo akwantium ana wo fie ene bia wo pese uto efie papa bi anase bia wo pe bia han e de ama wadwumayefo ana wo hoho bia eye union group of company and American for ede ama wo de ntia wo sa wo de wo ho to union group of company so ene se omo hye adwuma se enye omo abaso body a wo magye efa akwantuo mu ene adansie ho nsem de obia etuche ede ma wo mo bepacho ba bia wo bia na ebia wo pese wutu kwan ekopie omai bi tise Canada UK Germany Australia na wo ye adwuma na wo di tuaka no a tie ni ye wo ye adwuma na wo tuaka no a eye tie eno ane se ututu America na wo ne union group of company edi nkomo na wo de wo ntoma abo wo modia no kumase na wo na wo temenka na ba bia asokwa top martin complex ya yene asokwa national health insurance district office no any boat office no ye wo dan kromu a e wo no mo pe ana ye boya ye adwuma bibia ni a feyen na ye ni nkomo e wo 0508 584427 ana 0508 584426 union group of company ya de wo ko akudura sumbiem awon so wo de won sense bo se ampa to say me your default and so when you share comfort not teaching hospital the woman ni ya kura ni bia and so they drew their gensem and wa ko hia se besiesi ayaresabe mana fa ne ntoma pa efre bio mana se ba bia esese nipa kokogye ayarehwe yura asantehene otumfo osetutu ababio e de ye na koma so ade se ebesiesi gi ama na chen kanene nimpo enda ne kire ya wo se fiti ase ne ye so and uma mesidi ba ko maje uma me one basis maje aja beza maje so ye de gum ai ye nsa be ko ja so saza asma da ya se se ne ma me ni amre ya ja daga ba ne se se da wi so mbeni for the wani boa se ni hono ayare sabia ese efata ni dimu ankasa nanso yankote adrumra eno ane ahanai ebehia wo mo a ansane ni swade hu we yabem yikakra fama yikakra faboa ne yiya eyema yenyina wa na otumfo Hill Cath project enwie bayo obetumi afasa akwan mu biaso ade aboa Konfano che enso eyare opemso ne se tu abebio woti brawie ni krawie ngoma so tumfo nyamekasi santimewira eni so ade hu ni se konfano che be sanfa ne ntuma pefra obi anfa ne de enko na emwa yenye birthday si na fe yentoa yenkomo po eso akoso tuntum ni ai lamina so no na ewehye no yo nti oye tiktoker ene wo bani o e ma nyina ya fo nyina headmistress oba ya grace beauty with brains waba ya nie ene tiktok for ya ni o dia me ya araya ya na newodi na wodai ti nanya sam bofra pula ya fo nyina ya na wodi na woda na ebebo ni sikatu ankasa ewehye no grace for so mani fra do mu kwadro mu mani yekodro wo mo mani kumpa a obedo no sede mi ku do me pepe hipi egure
hure so sofo no ka now dey hule bia no ka ne ka say hure ane ye hule we so eye ura Alexander Forinsia deputy CEO otu asekan ura bank efri anasoadwa ya wono so wo chi asekan de my papa ise onyame enhira no ne bra odi na wodai yento aso and Reverend Mrs. Isaac Oseibonso, the spiritual commandant, the prayer papa, womu age, womu 24th anniversary, womu wareje, Reverend Obinono, the prayer papa, the spiritual commandant, the Buddhism, and a council for papa, Yasasha, Wakahum, the Nobane Mama Anita awene pankasa ane yesi obema papa bi abebo brako nanimu wo ba papa bi so for mama papa bi etanichi papa e mamutrinko akoponshira papa mamutrinko ane esi ma case number 2 Mavis Sofe complainant wo free wa accuse Kwame one boy emudi edi bia no makofa wanu su frita kwa wa ma baba we atiato mu kwa day in court me etesai me wo bible me wo Quran me wo bodua me wo snap bi focus ya de na ape pacho me pe bible okwa yan sole pacho me ko Roman ayo kuku a church member ba o ne asumje nkan peja kosore bodin ya me pacha ya me Mavis fade kan on to aso pacha ya me Mavis so far me kura me bible sa sama me beken no kura nko a mi ni tro onyame boa me di asem na aba me pacha me 20 pepepe no atrase pacha me de katini me free wa me wale me kunu ya friend no one board me pacha didn't ya one board ya kwa me sofa ayi enkwanhia petani me pacha ya kwa me ni dia na ya friend no kwa me ba akire na ne dia ne nyama wo ye nti no msande one board no so wono so ye dagatini me pacha ye dagatini ye nyina ye free kuro ba ko so me pacha me kunu na me de ne ba ha me pacha me ne wale 7 years ni da bia ntokwa na me ne wale ye betina tichiman pacha ne yetina tichiman na hwe nyeye na yete ho no masungi tichiman bro no be na namto me pacha na wo tichiman toku kenten toku okay pacha na ho no na betina ba mihia no wo galimse yase hono na mikohia no nti mihia no na o ka se o pe me na me ka se me agyan kamba o maame ewu me pacha me maame wo hono me papa na ka ba bia chen so na ase abusia no e de na amuchi mai nti na maame no na wo hwe na ba gadam se kola wo be gadam se ni nyina no wa ha mudi enso de e wo nya ne gadam se wa fi mudi be wo me pacha na entesa ne tesai ba kaka me pacha me ka se ni kire no ndo ka se wate na me se ansa me ni betena no na me balance na animu atwen kakra ka ho na oboa maame kakra na me balance wo tichima ha eji se yembe hu na ansa o ka chem so ontimi nko na obe friend phone so home e na me di phone ma me home prophetess Dr. Elizabeth Faith enronketwa na nso tu yade akokuruko egu form doctor so for my Faith aso me that's mecha when abega for Faith aso bibia koso kama me amitimi hu so there also board duma pampe na prophetess Dr. Elizabeth Faith see em fan nchia e ma no abega fo nyina na enkantre etiefo ne ahwefo nya ne say Faith Homeopathic Clinic e bi ahweye eda ho a adwumadi ekoso na de ye nya ne say yes nipa yare minim yare about so minim de about pomodem minim de ay akwansidie na ade ba ko a ehese nipa bi ehu no hye ne so ne say udwetira nya media ma o e wa pomodem say apomodem ni ho a
on sase ene wo nwuma egu ho nyina wontimi nkoso nti wapomuden e odwetere eno nti no esan so e ofa hodi a edikan e wo bibia oyem eno nti Faith Homeopathic Clinic say bra na ye fa holistic approach and sao yare just say holistic approach ye gidi say yare amfa kwan ba akoso ne baaye nti untimi mfa kwan ba akoso entu ase e ma ne nyeye gise ohun yare na chiwade gise ohun na kwan gise ohun kwan e fa so e baaye no de na ye woni padua no ehe na akotan woni padua nim to ba Faith e gibre scan all the 36 nerve endings e hwe oni padua nim ehu bebia yare na kodru bebia sha ase free ene de epebo pese edi kro na yewia ya check wa ankasa ho nsuo oni padua no omogya etemu ene de broni fe no body mass index yewia etwadru a esafata wo yare a wo de baaye no na ekotu ase edi amawo eno nti enye wanwa se nipa dom na eba Faith no omo de adanse pa na efri ho na sa hwehwemu so obomu se emirafo ne kokrafo se no omaje Faith honom afa obedru na omaye ma ewo ho ni nyina ne se ahwehwem the research about abehu say obi bia wadi abro aduosia ekono o ma na dura no odin pia e ana entam wo if we say broni nyansam no sober na minyasam no nipadua kwa na ye fe no metabolism ana say ye digestive system no nipa bia odidi na onum so na say o yare na onum odura e fa processes bi ma ye fe no metabolism now o ko ma kokra na say bia o ye abrewa edura no odin a ye hu say efi ensfie aduosia ekono na omo organs na ho den no abafom sede abaya na sa branch organs ebisi aye adwuma no opanyin ne de no entimi nye ne sa enu nti na ye check ono ane ho nso ni nipadua na ho den ne de twa na dru a the digestive system ne betimi a support drug metabolism na akoye adwuma ntem. That is it. You show no one nipadua si on pempenso be ne wom. What you say? Because so bia ne na ho de dabi obi ho adro bi ho me betimi asa dodro bi agumanum sesia no manya me hwe the same adro na dodro na edro bi a me ni mfie nyina ye pe begu nanum bi obetwa hwe sesia because nipadua na ho de no enyepe ye moja no enyepe nti onyankopon awaya yen differently when it comes to biological setup no eno nti no yare bia abaw so a I show so aka wato ho e pese etna wa ho den so ema obra wo bo no tweko wachire no yese fabra Faith Homeopathic Clinic e ho de oba kiane ke akwanua sanyina mu no the best how yare e yo akuponcha na anye ya e be reflexology e ya reflexology na anye ya e do be fa physio e physio na anye ya e do be fa detoxification atwefin bi e woni padua nim ye wia ye do be ko ayurveda no so ye kind of medication e ho anye ya ye do be ko herba anye ya the normal conventional medication e be fam na nipa bie ni ho ni be fa sa akwanua sa we mu a yare ne be ka se onkoda na se yare ne so ye honhom so a ye wo prophetess and prophets egu a omodim paibo chenche pa etai yare no echi se ye tunase amanako eno nti said your condition is it nti say a holistic approach bibia kakra enti no akwanua sanyina so na ye nam ede tu yare na se amanako eno nti yare bia betra so ache bia wo ye maame a wanyina wapo no wapo ene adwodwo wapo no wapo so ahonhono tan e arthritis and I say osteoarthritis and I say osteoporosis e osteopenia and I say wonya bone fracture any kind of bone infection bia wanya bia oba Faith Homeopathic Clinic be rest assured say odi ayarisa ebe free honomako ye hona obi a oye adwuma wodi 60 years aye adwuma broni krom na okonya asa arthritis bi na wanum nra ontimi enya ayarisa ntino ye retire no e ma ne ba Ghana na broni do ne ye adwuma no retire bia obi odo sika ma oti ma mi wo Ghana no e no te Faith Homeopathic ka ma mi buy Faith Homeopathic Clinic e ma ye ma ne dro na mi adom enyi bosome kra ma mi atiasi esa akọ back to Germany a oye na dwuma time bi ohia dro bia ye de dro e ma ne no ko Germany boni no no nwanwa se na ma me na pon na poso sia ho no a wontimi nante no wotimi ase jane na so sa abaya na okoba oba wadia bro 47 years for the first time in her life Faith Homeopathic Clinic inti wonyin sen awoba hwan na wo hwan de ama no oba wawo atiko ana se afi na wo pebi for the first time bema ohunsu agene wanya hormonal imbalance oba no so sa o estrogens no ekofom ye bema testosterone no ekofom kra ututuo no de pepe but unkuma boa bia because ohunsu na ekobo anyin sen oba no enkwamo no ewo fom oma ho odin na ewo fom oma wuwu nti opia omuntimi ensweme
enkohia oba no kohia kwa na kyese wokwanyin sen oba no wo so nim se obo adwuma ma oba atim fifiri gigi ho nti no kyese e ma no nyina ye odia be ma bra na yen hwehwe woni padua nim na yen boost to sperm count no na watimi anyim ba na wa hwe ya da che wasembe ye ya se kwabena ne pa timi tutuo enyin se obi no obi so gitum se enyame de akora me hwere de anu ohye me so fa Faith Homeopathic Clinic na wan kasa tutuo ekunmwa fa wotwe kofie fa koye nkwan pa na di eye Faith Homeopathic Clinic bema Johnson tentem research approve say after 40 years tienie pa ni petuntum bia bema tuntum bia odi free 40 kona u prostate hona eye u prostate gland na hona prepare sperm no unyini no na no so biem na ebiem no enam se hona u urinary tract system ne namonte no ebie no na e kamwa urinary tract system no tu ba hu se wa hye so an bema tuntum bia wutie bia no unyini ko wani ma unyini ko wani no Johnson age so chim kakra this ochim kakra we jai chima na Johnson no pressure dey ba no so ekofom enunti e chow say o prostate no eye enlarge uti anye na infection ko ka ho dey a ene na oyone pa ena ato enti ase Fabra Faith Homeopathic Clinic obi wa infection e dey ba obi ye nyini say ye infection na ye nyini ana say ye both infection ni nyinya na ko fa ba no oba enu papa wo a e be ma wo kum germs ni nyina na ya sama prostate no a contracted in normal position what me Johnson with pressure said the Johnson pressure no esitie no sana sebi ukosi anim so na say wo ho ba nso so a kwan bi so no e be kire the experience a ubenya we nyina aka ho bi e na amankofo bebre atenka ateko oba okunde ne saka wa wonte we bema oyire sane na mo ho oyire dware abopada a she transparent underwear ni na monim but uhu kura je sebi ase ni fredi because bema no wakoda Bema so tiasia ne bema entimi nasa so Fabra Faith Homeopathic Clinic also bema no phone ya kete wadwene se sebi enko boy adwuma ni ntia da bi phone ya ria aka no infection aka no ne kese a ode ba wiase no enye sa ene tie so Faith Homeopathic Clinic and na mo mema sama akofom ti opon adwuma kro ntimi nkofie ntem one nam tenten no akoto dame ekohwe La Liga one na my bet ase ade esu bi wo fie but nam se obekofie akobọ adwuma ye wasede ama oyiri nti ka wonko disa abonten kiosk nyina tutum san wetimi akofie obekọ no wada na so akoda boko bema na me de adwuma bi a hye won Bra Faith Homeopathic Clinic yem bustu mema sem no wetimi abodwuma me ama ma opiafo na oba no so kofie a weda kokudu etimi akwa ene nam ye kokodo ne nam ye said the judge so for mama aka no etimi so bema de bi doctor jai yakọ brufum papa bra wa brufum pa so timi brufum pa oh adwuma nya me de hye won sa ma ne mfrom na what you say sabe mo trente ya yenya echeso brufum pa o bodwuma hyeso na unse wahyeso ma wosisi wo so na wo pie na wo kwa of man onim say me anu bi wo yemu e fe no oxytocins and she so nkwa na release this nutrients no so when she so a nutrients no empie ba na wo de be bread ya ka omumu a e be pie be sisi o ma mo ye na reduce the aging process anti aging the bia na look young kama right for the team so oxytocins no o dia ni timi release oba bia tra wariase for so many years orgasm e fe no orgasm on who be da kwa na kwa kwatili so watenka atiako Fabra Faith Homeopathic Clinic ene de ye hwe wonim file numbers ni se ba bia wo bia na ene eni nkita ho bra na ye tumi ensaw ya we na woni padua no emfa na to mapemfra 0244 58 38 38 59 0244 58 38 59 and also your Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 to mama MTN number no esa WhatsApp obi share wa manone no person need nika obetumi afre on that number na WhatsApp number na say your audio never send the church won say mo e be boy tin get back to you and ba bia wo wi ase afa na bia no ye betumi anywhere your consultation on the line na ye wi a your package e dey send we bia obi eno ti no Bra Faith Homeopathic Clinic na enter ya Dr. Faith say Spanish 3 combined
yani this panding jingo capsules anti-aging a boam wadwin ye adwuma sharp ade kuta rent to me fi okete so a wo beda afi unanse ahwo amia na atom cholesterol ji umoja no aboso cold ni furu uwanum pampan brayo mu ha udwade ana ho kekaw Colinac Daniela Freddie Mens Misty Abme KNG Nisi and a baseline 0266-114-111 Liberty Conference Oma here we do watch Fred for to phone in 13th April and upon Jubilee Park ye match in Bible Mpire guys watch by emoji music na Kwame Jedu or say the blessing e shira ni pass to me fanka onyame a obeshira obi on consult to bia no obanam ni boy ni akwaje ahode wo Israel abaiso na wo de ama hosibra na obenye ishwa Liberty Conference April edition. Oh glory, hallelujah. Leicester Ghana amwase papa umoja ba bebre ema bebre ehwo ne ho nyina abenya wo de besisi ho ene ema wo hygienic na wa kama amount anti-liners ene bag ya usiesie ho a wo de be shi no so no efam nyina 0501390330 Bishop 75 yodi gu kom onsa enkawa ne sei obi fitachima ya ba ema manama na akwa abi frame obetokawa ode koya yefro ni de ehemi kama fofo good egugu mi say nyina me ho ayakono eye abishop ye womrom adehye market 0598585219 Lawson Dr. Lawson aye adwuma finhye aduonu num jaba so body say low sperm count gonorrhea jaundice ni nyina syphilis ni nuanom total well-being ni nyina loss in nupa typhoid ojeje cholesterol ju moja abo so pressure ni stroke nso koko plauto setie ni obehwa ma ko imrom ba bi eto no bia benya loss in nupa 0248619999 Mavis ena asem ko ye adwuma galamse na ye den mpacho ye ko ye adwuma wa galamse honom na ye baaye na me ya adwuma nyina na me di misika ma no nti me ba no na ode we adwuma nyina na rusika ma be ma adenti me pacho me tu kwatena ne nchen na menene te honom nti ye ya adwuma na me di misika ni nyina wose ya mboa no na embesi dan azata no ayo ho ade me pacho da bi na tambo ono so ya dagati ni me pacho ye nyina firi kuro ba ko ye sakatefo yo pacho ye ya busia nso oye me so aba. Oh fine, it's a fee fee. Me pacho na me ye adwuma man nti me ba na ode me lord fe nko an ma me ndo to fu nka ho se me fandi kan na that time na menye na me de bae me beduru ye o ka chem se wa han dan wotichiman na fiewura ne so obi antim nti no otu no nti me nkotena ho no na me kotena me tena ho no sa na o hwe me kama me bibia na ode ma me. Oh fine. Na me tam so ye se me wo me ko ye na doctor ka chem se aka me week pe na ma wo nti me frɛ no bo na mane na ono no ja adwuma no obaye obetena me nchen sa ama me wo ye when ye ko ya de na de na asi me pacho me wo wie no ka chem se ye nkosirim na ye onkohwe so obenya baabi kakra na nka wa ye na ya tena mu a na me ne nyina akoye ye koye na okofa mu se okwakoye me ho ade ntim koye omofra abusia no omokohia ye na ne papa se ompene ne papa so ompene so ono so a on card kulenti a so ompene no nti na ne ba no so se da mia no be walmti asem ne ye ntokwa mu ye ne de bacho na mabusia se nukuna ai ne papa na ompene a omo so ompene ma me nko ho no nti odi abufuo pie firifie ono omo san frɛ no na obaye na omo pene ye na oye me ho ade wie no oja me ho no na osan ko galimse na se oko galmisi ase ye wo hon man obaye na ye ba be sidan no ye baye na ye sidan no ya sidan na wie aka se be plaster mu o plaster ye ke ye kakra na oja ide aka ni si hon na mbisa ase aden o se sika na asa na mse ye mfo so na enye na me ne nkula ye nya ba bi nda ba bi kwa na ese ba cho se me na wutu na ba bi ni nje nti obo busia
a nipa na woton cement no na okoji cement ni bi kan ho no mo de yeye omye wie dede na yetu ko dan mu no ka che me se sese no ode kawo babia omje cement no na ne hu sika nyina asa na mse miso miniska bia ho na me sika e wo mo ho so ye 9.4 ndo se me de me mfa ma no na omfa nkotua ka ne bi ntimi san ko ji yibusian ba na ende na emisika de na babia e da no ye tu susu 10 series wiki bia na mko na msisika e da mu no wo sika na omhwe de bo obusian de o ma me 3 million pe cha esan se me sha se na nche na me de kan ho na ode ko ye nto muye yetu ko ho no mana ne papa se on pene ma mente na fie ho no nto obaka chem se me hu obi a na fu ahyeda na me se de ne papa ne ade why ne den pa cha o menye ne ono so dagatini me pa cha ono so ye dagatini mama mle no me pa cha o ka chem se na ne ba ne hwe no so obe fa no na o hwe me pa cha sana na o ka tie no asema papa ne kan me pa cha na die nti na adu ku na ba ha me pa cha na obome tambia na oboro me mo ho dada nyina na obo me pa cha na yo dada na obum wia na opa ma cha se mi eso na wote ho me pa cha na mo die wo obo eti koku wa ka be ka sei me pa cha obum na se mpira na se menyem ni nti me ko hospital na wapa ma cha se me ko ama me nka na obafia na de mpe bia ode be ma me mevisi sofa Waba pinfo no bro na upira ose enka na nso sejo opie ba na me yekọ wan bisam se me ne hwan na yekọ oba ya na ose me mfa phone man na am se me yekọ me wi a minim se ode ya de na ose me mfa phone no na to ma me na me se me pa cha me yekọ me wi a na opeja me na akonwa nyina ndo to twena abonten esan se na me nyema me wedu nti opeja me to ye akonwa no twen no nti me ko bo ho no ma na ono so beto me so na ono nitimi sole ye na me da fo mo mi ntimi nsole me sa nyim we no sa bo me na dan fo ka chere se so ba pimfo sa wo pese obo na hwehwe na nanse na ota de ni di agro won soro dia o mbachi wotum na dan fo chere ne sa apnan no se won hwe ne na ase wono so yadagati ni me pa cho na omodo so ne ntim na yamfa so omnya dakati fo de ba na ebi mu ntise kurum ho am I mu be wu wo ba pin for be ma bru pra wo so kwanka wo ba na se wasana we say di waguso mebu a no edi waguso no edi wa bua pa o chi me share dem a oboro me no nti na me ho kire me opeja balance na me so soro no me so ya na anu be wura manim ani no hone ye nti na me bere o dem ntimi mpie nti okọ asema mi kan se mebua bible ho no na mpopo ntua meka nti ya de ko hospital no wasan tia me na so se ama menka na mi ja nti na senya na wasan chi me sa akula no ho ahye wa pie about 12:1 mi hu no menti ni nka me friends wa onfa nti me wa minim so ofa hiu menti moto no susu me hu an se ogina hall mo nti ebo mi hu minim ba kwan kura ofa ya obewura ho no na mka chense akula no ho ayehye na meti ho no medwale no so onwunu na no ho no baaye na nduro dada eguden no mehwehwe bi ma no so na no ho nti eya na me ho ye shake bor so na obobrim na mintimi da bia ne medaja no so ye santi me de nto me na so na metwere ho no na obewura na mka chense akula no ho ayehye wan fimi na okoyiyi ne ntale miensa na ode ko se ho no odai na me san pie ne mka chense akula no ho ayehye wan fimi na msan ko wura dem no ti ho no ma na ase akula na da na me de nto o mi pie kodwunso na akula ntina ni wosu na okofa akula na odi hia me opie na me koto ho dwunso na odi akula na ba na me sole me sole mi hia na ohwe masu na oso me ni sei na ohwe me tam na oja akula no tofu uku no no wi me ba cho onum hwe apart from stomp nkwan ne faster ba sei no waja faster no stomp nkwan na ya wonu stomp me ba cho drink stomp me ba cho mamo and they said dia na sia me pa cho na oburu me sa no nti obu me pra me na me call oso me mene na me kasa ni chinjiye na aje chinye no me so le nti me nya me ho hwe na me de call hospital nti me call ye no tam nya me de abufuo ko no wa nya me antia me na so biu na me de call hospital no mu bisa me se de na ye me sa na me cheche mu no ma me krata bisa me fa nko police station na me de call ye
me de call na police for be chi no a police for chi ne de no call ho no no mu bisa ne say de waje no say omo fa ncha na afum so ne baaye no mu bisa say omo nye ne de na am say mpa cho no munja no na oyemiku ne nti no omunja no nti omujja no sole ko wai asem no mawie edi asem na wie asai wudi say wuji mi di say wuji mi di obeku ato ho ansa na waje wani so ebusuafo tamu aso MPP asono mano Dr. Alhaji Mamadu Baumia kwabra Jeman Mr. Degeta di animu no tamu aso says wo yina bedi akire ne ese kekafu keka de madam pai se de nano ye maame akoshe free mo pare ka MPP fom pese mu di nkunima Asante region to aba no mo to ni duduo mu 80% mu nkunim die mawie na nipa pen na dom no peno no ma body adi na chi ho ne asem no enya try setenten baby ena enye kotu akese ediya ne Dr. Macho Poku Prempe kwasem wo hene ba katachie waje nim die wa bam nimudie mu sukumu efie nyansa ya tete no edom na ni di na chi wono no oboto boy emaburu no bedi akiri na monya mu 80% no eti yesre empanifo mo hwe na monye bibia kama na enija na wa Asante region MPP mu na sesei aye din no ensamra wa hene ba ekwan na bia ma osuruta wachi sase emponyina mo nyina se amen ana se enya no Ewraba nyamna mi bedi sasem we se ba ma buru wakuwo na wo dia wo se wo donti wo bu wanya hwede maame me mable o eti me di sasem we eti ukunu wa we me pa cho wa sanko sa ti ese wo se yenye ndem ma wo mpa cho wa sisa me nyama nyina kogu abonten se ompemi bio nti se no me so mate ase etidia na apese o ye ma wo me pa cho wa sisa me nyama kogu abonten no me ka se sa ndia me sika na awagigi nyina besian o kabo ma esen onfa me kabo ma be 170 million etu da so tetachi ma wo me pa cho minti honum bio se ma wa pa me ne nkola ni nyina na me se sa dia me pa cho abram pa ma frɛ no the boy you said the gone no my friend one boy no my friend nti ni nua ba ni nyina sole ni wa nua ba boy ni nua ba no omo nyina sole e ba se omo ba bebo me chese mama a police fo abeche omo nua be ma ba ko pedia omo ba bebo me nti ni nua ba ko nukunu ejina so ka se so ma yo madwen se omo kwa ma omo nua be ma na omo ku omo nua be ma so omo nim sa asam ba ho sesi ya nua ba na ho ba nua be ma no ho ba che nde wa kan wi na okọ ni ba bi so omo pa de omo pe bia omo fangem na osa na chiko ye na omo sa me nyema nyina akolai eme dabe ne twato a wabre musika me pa cho sanse ntokoni si ba pem no on frame nkoda and then 3 days ya oframe no sedin oframe no catch obisam se me wo hen na me se me wo ba bia opam ma me koye nti honum na wonti me wo ayi akoso no obisam se me ye de wo na me se me ye de se ono okọ honum bi nti okọ adekula mo ye no honum enu abi na me ye honum nti oka me kan sa no ka che me se ono okọ adwuma na okọ ye na anye yi nti ade chi a obesende ye didi sika na me si yo no de aba kora wan fere me po bium ya butre mi se champ problem e wan fere me po yesi ye ntie mum ye ntie odue yesi ye fere na okọ site ntie nya no ba cho ne no oya mo nko ene yo mu breaking day ene breaking day to okọ site baby a o fere nko wen adi chindi so ni ma go mi dikao me kura obi na be be ni kada so ho a ho na ba ye me da so ho e da kami wachi kuma chino pi wa na kuma se na kuma se o de ma sa ko kuma se a na o timi fa ko akra Kwame. Baba mi siro na we dia kasa we bi kasa na wiya we me pa adwuma me kwaye adwuma ma nya bere. Go mi dika ofie. So ara se. Nti mi adwuma tua sa aka no. Me ma o mu be ha ne fa me fa no so ko bubusia.
abe benim nti Canada so ho ma fa ni kana frɛ me sɛ okobo bucha odaka omu tu esuti bi ono okobo bucha me benim nti ni para frɛ ma ndo ana me sɛ onya abetem nye ye adwuma nti nja sɛ me sɛ ase ye adwuma na kra na me fa police station ono bo ka sɛ yana police station ono bo ka sɛ kare dia do so ono wa gimi moto papers kura ka ho ama asam no kura ye kwa nfi na ahemfo no koyi nkwara ba ko na ko ofie ko gimi papers no wono ho nti ni na eta ho nti asemi sɛ wo nso so obi kan o na da na on to boase na yen hwɛ mfa ba bia no kora da bi o no obi kan na ni pa na ho ko ho no asam no ba bi asam no ko du mi kwa mi di kasa ho titi e mi pa ba kuma so ho nti asam no na sɛ ya kora o ta ka je ko di fo se ma yi mi nema na sibonten ama mo bi obi ma ne bai so be fe nema no sɛ wa bonten a na ka o ma sa be kinya sa ko bi nti ni pa so bai ni mo ni nya bonten be mami ma nyama ni nya bati ho bi nti nyama no ma video nyama na ma police fo no nti ni nam ti a me no mi ka se a me na ma no ma sam nyina wo police fo no nti bi wo a na se be kasa di se di kan ko ansana wa sa ba kuma so mi film na de okeka no am fa so bi amre na me muri asam ni ko police station na si sen omo ma ni be wie no omo ka sen me pa cho omo yi asam no ma sofo bi sofo no mbe siesie asam na sofo se de me pa cho na sofo no ye miku na busiani nti o se de me pa cho ode ko ofie ni ma hu ni biom ma hu sofo ni biom nti me da ho ma ade che me so le me ba panyi ma hu me hwehwe ba bia ti akola ono so me pa cho me de akola na ba ha ma hwehwe na me hu na me ko bi sa me kunu sa akola no wo so wa hu akola no na me fle police ni commander na me ka chen se me ba o ma hu akola no sa me kunu na atam akola no o pese on pam minti o de akola no ko ma nu nua ba na o ba be yi miniam na me so minim na me hwehwe se sa akola no we me pa cho akola no wa ha waje wa de me pa cho ma de me ka chen se me hu ya me banti mi ko di ba bi sa nti me ka chen se ansa na o ba ji akola no me no me ya wu mi no nya ba ko so o ba ji akola no dia ende on je ketoa no nka ho o ntimi fa panyi ma me fa ketoa no se abi me ya be boy na ma but ye wadwen se wo be bo aboso sai so takora na wo be ton kumase a na wo dia ho makopem se ebenya no na na sede bi eseso na police station kro no ye bebusam se obi abro obi epra no na mama ni be just like that ono so aboka na be ye boko be obi a ye tueska bi me pa cho commandant kra na number 1 aye pa ye wi ebeji Mr. Champion tentem ye breko aso we no akwakọ ese ebusua ware enna emunsem no invitiasia no papa no kwa abrante papa na nanim sentia na nka wompren awade no so bete semufo de wom so tie wom papa asem entinka asem efiti ya ebe nyina no emse kesenka busua ebem enso no ese ebusua mem enua ma no ne ade enua ma no so de wom ba asem a ya na wom ntimi enkama wo ba no tem bia wom kama be ma no na so na amani hunu ya wo be ye hu woni video mo nya asem kito baby na ka te fodo wom won wode pa wo kosem a wom pa na won wode chesemfuo nyina enti wo brim ne papa eni se wa baba yi so yin ni ma atu agu a ese won kwa media kamne no media kameko because bro no wa hwe yi a ne wo ba beku enti ne se wom timi ebe entemote no ko tan ba bi no bo brasenia so ma me kanu a wo ye adwuma e de hwe no se ye otu ye pa me kwapo ne wo fe nanka nice nka so a wo mi wo ka le kura enti me sra wate ye be pena ma but bo aboso wanya ba bi a wo dai ensuo kura gina traffic mu ton nya me be ho ensuo ye be ta wachi da so ye ka chere se wo hwe bibi ye ko pedai ka upe bia yesra ye program yi ebi wa he yedifo ewi aba ko pe bia ma wai nya botre ba ko pe bia ma Mr. Champion ye brain nti enfani nyina oba no won no a enkwa de won hwe wo mo me da ase you Paulina so fa me da ase ye me ka kire ma binum nyina ne se wo ne be mate na ne wo bro wo yi ni magu abatin aka bi se oba penfo wo bon odonim ebu onim ani de anim last minute obesa jaaw enti ma ye ma ye ninna ho sebe ma be bro wo ba wo nyem na ye be chi na na so no obesa be bu nkoto ja sa be fa wo chel na wo wi a
sabi edu anadwo wasan fa waka ho na wapene so wo ku wo prawo ni nyina na wo ye de na wote ho eti ma ye ma ye ni na wo sa kwan ne so na ye nyiri ye ho na ye nya dwuma sa wo ye wadwuma na wa watoto niama ebo bra sabi be ma wo mfa wo fofofo emfa wo nya de wo ye den wo pe na emom de me ka che me nua Mavis ne se enka achi sabe wa wo mienu a no nya news bia nyame adom wa cha obi enti wonsa wo ho a wonan ho a nyame adom wo ahoden nko ade ensuo ton de enya de bia di bia yentam he ya ebenya bidi ama wo na emom ye nya be ma so ye nya be ma so yanka bibi mfa nkyere wo ho oden ya tisi abonten na onyonko me ma no monko ede mbepro wo ba na no de enya de be de ebeboa na emom ne ye sere se nya dan a wo be de wo be fie na de wo ho bia yaka Boris B and number fee BBC pebin de den de mere fire nkwa Ramonia ekunu first team Poku trading every more share body junction benya bi to party o say ye proudly ifia akoko fa number no 05444453 Union Group of Companies o passase ka ho edan ya han ka ho edan ato no passport birth certificate Canada na UK Germany Australia obema work permit aka ho ya wasokwa top martin dining asokwa health insurance office hwa district office ko hono ni omkodi ensa so 0508584427 adwuma wo krom fa phone 15 copem 35 now pen up Springboard Mastercard Foundation on am agri business so say adwuma wo krom dia no so be 0308255775 tipiwa 3P Mujabroso Garlic Mission Anteshewa Pibino Siamroso Sano na yotiti Sugar level no so the bedani aye immune booster swama 0248928824 yeni aba ma me kradu oni ni kun Eda Thomas Kufo omo London na no omso makodu asumdwem fefefe Eda ebeye ni nua ba meyi Pentecost Eda papa pas Eda Thomas oni ni ne yere oba pa maamike baby a London mo no kukuro ni din sododo second you say strength you say din you ni kukuro ni din bo enti baby am obia no o ka second na ejina ho ede wa agire enti ya wonu pani mike se de ne ho ye oni beki ani wo meka na di for blem tew ni fa ko judge me bem tew na judge ai papa for no so e todo mo hwe yi kusase fo se dakate fo no papa se ye mo hwe yi o ba nyini on sa brant no hwe ayababa yi kama edi e pa na si ya ukodi ababa ye ni so mane ngware no so se na ohu oba no no hwe no na judge nta brant no o mane ngware da sa de na ya na papa fo bi ye no enye no munyai ono na ya ma sesei ya brant no ebu ababa awi na ka brant no ko nye ne sa o hwe ne kama o didi mani bidi o frɛ no one ne kasa wo ba mu pe ana sesei ne ma nyina atinsemu eti ebe sere papafo mo dawro ma o ba ko wale ye januma ne nko na ti o si hwe no ko wale ye nyini no de bebre ho eti ko ma ko mu ne baba wa wi na ko ma hwe wo a sabi mpaduasa otumofo dwene ye nyene sa eti ebe sere papafo mo muayen ye ntimi nwale enne yesu ebi nya bisu de ahwe mo geje mi fancy akoso abakwadwo PSC mechiao ewie 0554931931 0548 taw ya bre no ko ba anya chinchire twan hello Ebiane ko me mami ni baba bi Nigeria ye nko wai mi ko jufo na mo hawate yo ebiane ko me kwa kem se de be ma yi ya jimo wo because se wo chato se die o to fo na wa si gba ni no o che no so o si me be na me de ko nti aba kaka me ke na se mesle ba ni hia so atmo ba no so bi se de be na ni dia kunya bi bi le test no ate that's original Nigeria ne ba you be there yi na so de ba ete unka chi no wai nse wate afa baby radisha no enti me said yete no la me na ko ntoma ba ko bla fast ne mfa man bi aba issue iso ya man ntoma kan na yemfa emano na emema ne ma wo mu yende hello Good afternoon. Afternoon, Pachodin, baby, I can say free. Me can say free. Actually, that me really for so for us. No.
Mami, we did. Yena because actually, I so unya chile. Obi bia anya boko. Na me manu ne de chama so. But that's. Yenso eda wase so baye. Hello. Hello. Anyhow. Hello. Everybody, the GBS name of one kwana heduma. Two kwana heduma. Hello. Udin baby akasefi. Did Bukari Sharp for Kwama? Yentie. Pajonka, Obana, the Kamusis, a Bruna Semno. Seni, ope. Hello. 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 Pachodin baby akasefi. Never so make a fast for it. Yentie. If I show ya number now, Modis to Jama a issue, no yamu for to Janias baby wife. Sir, no afraid, Yana. If I said there be problem and now they are production line. If I try, you me pacho Redford Mumfa production line in Guswai. Who TV and out here radio? I ain't a Gusonwai, Pacho. No. Hello? 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 Mommy? Me? Uba show you swa, mommy, mount to my way. Nafako chichiro bano. It does. No. I didn't show so bad. Hello? Hello. Who didn't baby a casa free? No. Hello? Janet, you're the telephone by Rampaje. 1 2. Hello? Hello. Pachodin baby a casa free. Pacho friend George, the casa free center. Is George into you? Okay. Pacho Rabano nothing bibi kakana na asemeti. Usu bet me asendi bibi kakrama no. Pacha. Yo mami wo mobile number. Bobo mano ka be brage na so no boba ma why. Pacha. Boboy. Me pacho number me try nche. Eh won su fie be ifodi wachi o. Obi be ya wadroye no. Abraham pa de fa nipa kro ne number why. Ne wi ai de ama no. Pacha. Bram pacho gina so ma me kakra bi why. The pain natural na uya eni yenhwe na wo de yedi wachi obi aye bo a wo de okwa o se nkase ya bo de unye ni paketoa yo adi abram pa so kire afi no no so hwe number o she ba ko anu aka baka ko choro number yo bram pa cho ye de man why no wa frɛ why yo me je number no afrɛ no usoli ya afrɛ no mpeka kramana weni ma yemobo ebusu ade asi Sompa Nkomo de ebola otenanso aseme da ho no enya sem papa nti eno mere wono ba frishia mo ofo ase kokoben ye ka asem ye nkan nipa asumdwe ne ye pe ochena ye hia mo ama ye meha mo efiada wo benya court nkrata na fe yakohia e wo court high court kumase se mo mpene saade a wo chena momra na yenka na sumdwe mra fremo hini ni amakrancha da so of mami primeni